Na majetku Kataj pozberali še 9 umetniki, kotri popri dobrih uslovijah za prebuvanje mali idealni uslovija i za maljovanje. Počas 17 zvolanjoh, keljo kolonija mala za svoje 19 roki isnovanja, prez nju prešli kolo 130 zmena z oblasci podobove umetnosci, ljuze zo šveta maljarstva, skulpturi, umetnicki fotografiji, podobove kritiki, tvoritelje zos až 8 državoh šveta. Každý od nás i od tých ľudí chcú, znači učestvujú v nejakej počátnej svojej umetníckej kariére, boli, že znači mali to ti amplitúdy u svojich menších, väčších úspechov. Znači nie človeka, ktorý tako je odskočil. Od svojih najranijih početaka voleo sam. Od samого počatku sam bol zaljubeni do klasičnog maljarstva, krasoti farboh, poetiki i romantiki maljarstva. Žadam predstaviti krasotu Vojvodini, kotra pri veljih vyvoluje simpatiji. Ljubimo maljovat z vojvodjanskih hiži i fasadi. Oni bešeduju o ljudzoh kotri žiju u tih obiscoh. 10 zvolanja koloniji otrimani u ruskim keresture, jedno u dvorcu Fantast, njedaleko od Bečeju, a ostatnji pejc na tim mesece u Malim Idjošu. Narok umetnicka kolonija Njaradi preslavi i svoj 20. rodzeni dzenj.